또 라이디너 앙 지와 라드로에 팔지에 파라 지와 자데 팔지나 팔지에 파라 앙 지 지와 라드고 앙 사이 크루몽도 크루몽도 바 컵자티 컵맛 코롱 징 소골보 바스 크루마노 혼마틴 앙 타운에도 에베 소셜 미디어 또 আপনালোকৰ চেনেলৰ নাম আছে নালং নিউজ আছে নিউজ কাট নিউজ হামৰেন আবিৰতা হেবে তিনটা চেনেল গো চাংমাতিন आंना बुथङा खनायसा कारणे बा चिंस बासेखमा कारणे ताव आं नायदों बेसे आक्सिगन्दा सकल तिवारात गबा आं सेवा फाङास दं सेवा फाङाय लापेन दो आना कार्बिरात atuma phanta idli karbianglong east west and anpen dimahasaw do ana karbirat atuma phanta nili kiching si kardom pik lo kardom to ang tiwa khadare le ta alusuna rela ana saiman ang do bahut siwa living do hiya khaibo be choli thana lo ang khosoi man dong je ebe choli thana khosoi manan kunung banuane kunung sai cheran manani kunung anga mono tuknang do bese ang songaliwane pantha do aksigonda lachi tiwa korong siwa tiwa mat siwa ara tiwa roirokom lawa bisa kanthi churi ethabo nol thawa chol thawa che tiwa chat east karbianglong west karbianglong aro bangjar dimasa bo thaido bisi ching tiwa khada siwa logolo ola samo bo thaido thanda theba ang etha do east west karbianglong tiwa chasi thawa tiwa ra rogo ang begolo na bothongo angina picha dong ye hega malong do ching ebe bharat satin hungyama ago indama thaidomang ar bharat satin hungane phaso ebe karbianglong council district council manane phore phara bene phasa ching indamang thaidong ar padiong thaidong ar bathali thaidong bego sai man solok songkhromanon manse ang etha naidong bese ang etha chinge tiwa chatro do ekamang do je be 1951 bene age phara bo 1939 no konong siksidul khongbidan lekhawane phoro bo chinge tiwa pisairo lidom sena na cha bego do hebe longdo siksidul khongbidan ne bega ang bahut phore na se sai susui nidong bese isu lekha gon mandong nidong bese ebe khongbidan mote khongbidan dong do sokol gobo nola sokol lo nola mana sokol lo chola mane be khongbidan mote se liuna bese be khongbidan mote cholgai se cha khamungai bo lagi nango bese ching andar mundar chola ligai do lagi nangya hon matin ang nido bese ang sokol tiwarat gobo alusona rina pichara to pelo je batho ching thanga liwanja chola ligai bo te tiwa sathon ta jonmo ngane 1986 jonmong dom bisi pore para chinge ching makhane tiwaro thawana thawaro do stp hon manse lekhewani thai dom bese sokol tiwarat do Sunday sur matin andolon rigaibo naba officially kamchol matin STH riga bene agolo be 86 se agolo chingdo ST Hills se begama hongan umar be do chingsio pantau piganga be thik begama lo hebe khongbidano cha lekhan thaido chinge tiwa ro behgama thaido right do regional council aro village council bene right thaido local begoto mana phono hongaibo mana phono hongaibe isu ching thungnanga mano chapnanga mano somon mon koba mano chola mano these mano manya bedo phase kada cholgaise siu romla khrom nangaise bene puti mano manya mai rana mano manya phase kada belogo bese ching hanajar binajar jing palja ritanan ya tiwara dro bese ching sokol bo ching judi thunge chabe nangai do hebe su khongbidano lekhane mote chingbo mano ar ching manyama de piga hondo eta BJP ro piga hondo village council oso honatin chapke do che tiwaro go be village council osto hona do be do 5 sidul
rokom manliu began se 5th schedule rokom village council do chinga do nangya be do 5th schedule lung do be panchayat mahase hongo be panchayat do chinga isu 6th schedule area do hongya aro thangya bese hebega 6th schedule kongbidhan aro bar son aro isu aro puning be kongbidhan motese ching chola ko these ching age na ba age ni dine chai ro rokom aro age na ba begamalu ching mano aro linarau ere chingo BJP ro do Thaki do village council oson matin to village council to 5th schedule village council chian dorkar niya bekane sogol tiwara to charwa sai so bul dai do oson no puri poi begon naya hon aro logolo chinge Karbi Anglong council do 1951 sono manane aro bisinal khejongane bisinado district council taidam bene paso आंदोलन नांगमाटिन बारे सान्दी सुर माटिन सकल टिवा चार चे कार्बी चार आंदोलन नांगमाटी 1996 मानो MOU साइन रुवाना SDC पार्टी ने फाल जे पारा 22 टा पावर लाबाना हाजिगा बे 22 टा पावर ए पारा किछा 12 नंबर दफाव बु साइ किरियावा मा लेखेवा थाइदा बे दंग पंचायती रूल मासे लेखेवाने हंगा बेसे do chamgai bo SDC gobo ching original yakha chagobo original yakha mane bebure labane korongo songali dong je SDC ne muwa arabo ching hemprek mano ba nothang mano na do khonyaka karon sajali be parcha se sakuri hunga be changa be appointment oso 10 par appointment osaria bese SDC ro muwa do aro nothang mana ba hemprek mana do ar khonyaka bese eta SDC do bedo labare yakha plus 1996 mano MOU साइन रुवाना SDC पार्टी ने फाल जे पारा 22 टा पावर लाबाना हाजिगा बे 22 टा पावर ए पारा किछा 12 नंबर दफाव बु साइ किरियावा मा लेखेवा थाइदा बे दंग पंचायती रूल मासे लेखेवाने हंगा बेसे do chamgai bo SDC gobo ching original yakha chagobo original yakha mane bebure labane korongo songali dong je SDC ne muwa arabo ching hemprek mano ba nothang mano na do khonyaka karon sajali be parcha se sakuri hunga be changa be appointment oso 10 par appointment osaria bese SDC ro muwa do aro nothang mana ba hemprek mana do ar khonyaka bese eta SDC do bedo labare yakha plus eta songtao 244A hona be nothang mana karone bu khorong lekan dai be khorong goga congress ba 10 bochor chini do ching radro chini haldo to be nothang bo kol karbi ro ya chinga bolo tiwaro garo khasi sokola bo thanga pangai lo ngambe nothang mangai do karon ching tiwaro do nothang manangai do hiu karbi anglong do ching do mana raya extra hamgai do mana ra hisu rokomcha aro ebe lo motese lina mana aro kicha district manangai bo chinge tiwa chat 1,50,000 living thana mano honga mano che karbiang no these ching district mano to district do man ching do hamgai bo manya ka 80,000 bochor khom daga manya chinge living 1,50,000 living chal aro ching thaide matro is west karbiang no bitor 35,000 manse thaidong thebo ebe 35,000 living sibo ching hebe kongbidane andaro lo thaidong aro je karbiro chasi power thaido bisi lo thaido thikel thaido thebo thagaibo nango etha ching BJP party ro chingo badi ma chapke lang nido bajing lang do bakhala mo lang nido hindu hone hone bekan kunu be hindu khada godo chian do nangya kha eta hindu hone hone chingo songalina nangai do norafi dogo bese be BJP ro chingo basi sandi suro side be sandi sura sigo ching sai mono koilau to aksikon dalo bebur thaga saleon man salega bene pasalo bidibi go takengon madin takibani donya ukha eta labase picha to bene korong eta songna thaga salega aro bidibi takon madin chobano sane bega bebo chaka eta bene paso NRC kamgo hangosongon madin ching sokol rat go sandi suros ka NRC kambo hongyam bene paso pitaka COVID-19 bemar no corona bemar
Bisina ba basi cinggo hongo hiya PG Oscar ka living ro eta besia living ro bemar hondo basi sandi chaido nakidi sarwane pol cha hondo charbane nakidi bemar nai lido bemun COVID-19 hono hon matin bene pase eta nabur cing tiwara dro hongtong chasi tribal radro bego chiran lana na maje bene pase nadiriga eta UCC RCAA abo logo pasriga tu ebe UCC RCAA logo man dangerous khada likhe do chinga khada ebe ebar cha MP election jodi BJP sarkar chiniliu ebe BJP sarkar chiniga hongai do sarkar hadina manga hongai do ebe UCC RCAA logo do pura kono use rubo eta use riga hongai ching nadino UCC nadino CAA hono ya bene khada goro bangai tiwali bing basi pangal tribal ako pangcharo si abo tade bese tau ang ebe social media ne ट्रेडिना बोरथंगरे आलोचना रेना पिसाराटा बेलो चिं सिना नामा सिगा हंगादे चिं खेना बसि आरो सिया खाइदो चिं खेना सिया आरो कोने छापके आगो पुजि मानिया बेसे आं नाबोटा एक हसा काटा लसंग आरो हेबे खाना थर बादिलो नाबोरंग निदो बेसि आन्दोलन पामान छात्र छात्री बखब माननो बहुत दल संगठन बखब माननो थांनि जना खाना गिरिदो बेगाने हेबे खरंग बेगांग कोनं Cinggono UCC kada da cingebe abo Sanatan Dharma ne nem rokom godo cinggo palena rea hon manjin se lekinal da puja patol rina rea negeri mindai kruma rea nakini misawani bo bondong no begane songdo bu one nation one language one culture one religion hondo ki chati nola na bone che tiwa jade kada gobo sunga manyaka cing puja patol go manya okol tiwa ya somastro ट्राइबल चार लगो टिवा कार्बे गारो खासी कुकी रिंगमा नागा दिमासा सब चिंगे आबरो दो कमान लिबो तो बेबुर बेसरकार नादिरि रिबो हे कामांगो माने चे धर्मरो चाखां लिबो आरो मात खरंग बो चाखां लिबो बेगलो ने यूसीसी बेबुर एथा बर्तमान पासरुआरो दो आरो सी एदबे पाहेरा टेसे फरा लाब माथिन लिबिं लाबो चिंगे माथि पारु खेजोंग सबो खेजोंसा Oskan ga de chinga batu thau batu chau begane kunung che sa sa che chuturo batu no thau be begane kunung ching cheran thana no maka de chingo rabon ga de hebe niyam niti ko rakhe dona karone blog rina karone badi rigai thanga te sob sai ain siwa ba siwa living phona living go se ching khosona mane eta ching ebe MP election no eta MP election ikuri 6 tarikh 26 date be इकुरी 6 तारीख एमपी इलेक्शन हंगो एबे एमपी इलेक्शन हो नाबुर चिंगे तिवारो टोएलो खसेला तो ओवरऑल आसाम ओवरऑल इंडिया चिंगे तिवा चादे फारा एमपी टुयो सं हनगाय द फन्या बिगानले चिंग आगबो तिवा साटन ता अंचल थाने समय 86 से फारा बिजो फितवा सनसिबो चिंग प्रमाणरिनी दमां आफारा urun mantago ching abo ADSF party hong matin ching tiostoma bulo forman mangangye ching chasi sestar gaibo hongya bese ching bu deal hiu parliament che khada gobo tiwa chade khai korong gobo kroma ba bu songa karone egama kumun living ha manje jate ching gobo rablango ching gobo songa honane living go eta pichar mandong be living long do J.I. Kathar honorable J.I. Kathar IAS retired officer bebur re angtau 6-7 bochor ang choldai dong APHLC party jonmo living long do J.I. Kathar honorable J.I. Kathar IAS retired officer bebur re angtau 6-7 bochor ang choldai dong APHLC party jonmo dine phara APHLC party জন্ম 21 জানুয়ারি 2019 সন জন্ম হঙানে তাও 2024 তো এবেসি দিন আংবো টিবা চাদে হিসাব সান্দি সু দং লিথাই দং বেবুর আর বেবুরো থঙ্গল আঙাটিয়া চে টিবা চাদা কারণে খাদা পুজিয়স্ত আর অন্যান্য চাদা কারণে খাই করং সমস্ত বেসে খাই করং বেগামাং দ আর চিংখেনা কইদ বেসে saya kalau sunggang cing mana nanga do thaido isu karbi anglong autonomous council okor karbi ro autonomous council hiya be cing sop tribal ro autonomous council
तो कार्बी हन माटिन ना मुंगमंगा कार्बी रोए बेदानी जनसंख्या पांगाने खुनुंग बिसी दिन काउंसिल खेजुआना पांधाव कार्बी रोए मुंगो अस्काबो कारण बेदानी लिबिंग पांगाने खुनुंग बेसे चिं खम रोडो एबे संविधान निङो थाइदोबा आरो आइन निङो थाइदोंबो बे समान चले जानान माटिन बेबुची काउंसिल हंगाइबो छोदों काउंसिल पिसा नांगन गाइदो चिंदो डिस्ट्रिक्ट दो मान्याका चासी पुरनु गाइबो रीजनल काउंसिल नले विलेज काउंसिल से मानो आरो कार्बी आंगलं काउंसिल टोटल 30 जन एमसी थाउबु 30 जन भितर 26 जन 26 कैंडिडेट बा कन्स्टिट्युएंसी ने कैंडिडेट एटु वाइजे बु चिनिउ बे चिनिवा दंग इलेक्शन खेला माना इलेक्शन खेला ने कैंडिडेट लंग 26 जन आरो 4 जन दंग गव नॉमिनेटेड एमएससी रे 4 जन आरो 26 जन 30 जन दे गव नॉमिनेटेड एमएससी दो बे बिसिनाल बे संविधान लिखान थाइ दो बेताव कांग्रेस 20 बछर खाखन रिगा काउंसिल बिसिनाबो चिचिं तिवारवा दो हारे थाखायबो चिनि गायबो बेदो चादो टावालागिन बो मुंनाय खरंचा गव नॉमिनेटेड एमएससी अस्टन माटिन आरो गारोरवा बचा कुकिरेंमारवा बचा छारबा छारबाना बचा सब पेलेक पेलेक चादा से ओसो पेसे एथा माना नाङा देहिगा आं दो चाद्रो इलेक्शन खेल माटिन चिनिया बे चाद्रोआ से गव नॉमिनेटेड एमएससी ओसो मानो बेबो माखाने पिसाङा मानो माखाने पिसाते चार माखाने पिसारो दंग गामांग दो कार्बी तिवा गारो डिमासा खासी नागारेंमा कुकी हेमुनंग दो चिं माखाने पिसा आरो थाइदे खैदामान आं हेमुनु पांचा हेमुन चारलं दो चिंगे 6 शेड्यूल अंडर थाइ दं आरो चिंलो ट्राइबल लिविंग बेसे हेबे मते चिं अधिकार थाइ दा आरो सकलेबो अधिकार थाइ दा बेसे थाबे ताओ बीजेपी रो एथाया लिगाय दा बीजेपी ना भुदसकाय बासिमान बिपद दङ आरो बीजेपी ने थाया लिगाय दा भुदसकाय दा नादिमान थाङा नाबुथमा बेसे साइफ्लेमस बेसे बीजेपी ना जुदि आरो सरकार हादेना सन गायदो चिंदो हिउदो निजिगलो मारे लावामा खमाय लावामा हबो तिवारा द्रो बेसे आं छापकेने खादाइया बेलो आरो चितिया विलेज काउंसिल खादागो साइ संहालो चितिया विलेज काउंसिल इशू लेखान थाइदो नादी एबे चितिया विलेज काउंसिल इशू एबे 6 शेड्यूल संविधान एबे संविधान का पासनिया एबे दो 6 शेड्यूल संविधान दो का मांग दो भारते संविधान 12 दफा दे 12 दफानि पारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 लागिन बु लिखाने दे बुए पारा 1 2 3 4 5 6 बे 6 दफावलो बुचे ट्राइबल खाता थाइदो भारते संविधान बुए पारा ल हन माथिने बे संविधान गहन दो बेगाने 6 नम्बर दफाव थाने कुनो 6 शेड्यूल होना दो 6 मान बे 6 नम्बर दफाव काहिनी लिखान दे चिंगे ट्राइबल कारणे माने अधिकार लिखान थाइदो बेसे बे शेड्यूल होना दो 4 चिंग ट्राइबल चाद्रगो बेगाने 6 नम्बर लेखेवाने बा खायखरं थावाने दफा हंदो 6 नम्बर आरो बेलो चिंग ट्राइबल चाट बेसुलो बे शेड्यूल मान लिखाने हंदो बेसे चिंगे तिवा काउंसिल नादिमा खरं थाइदो इशू लेखेदन दया एबेगा नुगालना एबेसु आं फरेस्ट आसाम पंचायत एक्ट 1994 इशू लेखेदो पार्ट 11 of the constitution provides for constitution of the panchayats whoever article 243M excludes the tribal areas of the 6th schedule from the operation of these part areas declared as village council areas under the provisions of the Lalong Tiwa Autonomous Council Act 1995 are not tribal areas under the 6th schedule. Thus, Assam Panchayat Act 1994 and Assam Municipal Act 1994 would continue to apply even in village council areas. The mandate of the Constitution in Article 243B has to be followed and Panchayat election must be held for the
area covered by the Lalong Tiwa Autonomous Council Act 1995. Hebelong do che Tiwa Village Council osane tekai do isu ko ohona lido hebe khorongola aro ninano to je ekosong do the mandate of the Constitution in Article 243B has to be followed and Panchayat election must be held for the area covered by the Lalong Tiwa Autonomous Council Act 1995. Mane Chinge Tiwa Village Council under the Panchayat election bo honga rao. Hon Martin likhan thai dote Panchayat jodi thai do longa do Tiwa Village Council do bhilulo cha. Bese sokol Tiwarat bo cheran lana mano Panchayat thai do honga do bedo 5th schedule. 6th schedule niya first number Bharate সংবিধান first number do phau likhan thai do besu do sokol chat bo Finarao, Chanarao, Tanarao, election killarao, vote bosarao, Sakuri Bolanarao, Oinaino, Bibino, 1 to 100 Rinarao, because a Panchayat. Tao Chinge tribal rural Upisabo Ching Lido, Vega, Nabur Nido, Ching Lido, Buba Lusuna Ridong, Bumanache, Duaramla Comostine, Utorota Pooling Center, Huja District, Haloso on Martin, so Mane, Honaiman Ching Liwane, Aro Upori, Singe. District go kining rido aro nadi inda rido bekata ko ting nina liwane pese aro Karbi Anglong chinge Tiwa Village Council hama bawina no napanabi hamane kagos pati basi char ostoman chingbu nina lido bu ikubo kagosya bese thado chingo hampurno chapke don man ching gomandong bese sokol tiwarat lokoilo Nabutong bokose aro nabutong do ijing amri jinge tiwaro radrogo angkundong nabutong do English bo forina kopsiu aro nabutoi tai jing sai forewa sigawane living robo sai degree thawa living thai do nabur amri komostine living robo pujila kunila to bese Nabutong Siwarolo, Saberabe Naifiga do Koptama Paho, Aro Ebe MP election Carone do, Ang Chasi Nuasido, Chasi Ambo, at 34 years on Taido, political Hongkanya Kabang Kodorane, do Ebesi Pochoro, Ang Chasi leader Gonidong, Ebe J.I. Kathar, Esoman, Giani living, Aro Siwa living, Pujimana living cha. Begane konong ebar shara je ai kathar sar go sokol bo be kisine subiu bhut osmatin chinio so honatin akhari dong aro hebe kisine subiu bhut osmatin je kathar sar go jodi chinio so bakai che tiwaro we manananga mat pol rogobo mano nadi dorkar bat baka dorkar chinga manananga hebe Khongbidan mote be Khongbidan mote ching manong Began Sogol Tiwarat Gobo Chabe Rabe Naipina Ostong Bese Tie Tiwa Palje Para Kodaman Kongoton Dado Bene Mungobang Song All Tiwa Student Union are TMT Tiwa Matunlai Tokra Atawa All Tiwa Omen Association TCS Tiwa Culture Society Nabur Sogol Kongoton goba ang ae khagore para krumdong nabutong cheranla je char kumun ar char kiria nabutong pujuani poltaina nabutong go hiki libi nabutong si matin bo siama ritakare ching khiblanga komai liganga chilwani libinga ko thangla bareya bese ebe chiawa bemar koi thane omjogolo ching sigitsar ya khaido doctor labia khaido be bemar go to kumun rina ya khabo thiliwane phaso no ching Sikitsaring Honda Ponyaka Bese Isuloba Arabosongo no Ka Karane Paso Chapila Gajo Kamcha Honda Bese Hebe Konong Kramta Manalo Chingu Kramta Mano Ara Konong Misanalo Misanambo Tiwara Drokolo Bese Ago Chasinga Eta Mato Chuisadin Tedo Nabotongbo Isaringa the Chardin Tindin Vitorolo Nabotongbo Uri Pinarao Chubulo Kong Salenarao Chugurilo Kong Salenarao Ching Tiwagana Kong Salenarabe Bese Sokol Tiwarat Gobo Kumdong, Nabodong Tunge Chaben Namatin,
हेबे चे APHLC पार्टी जय कठार सार को राबोहन मन आं तोरा आश्री दं इसी को संग मथिन आरो संगा तो पाइलो थाका आरो चिंगे पोस्टारे खाय खरंगो सेमन संग संग हेबेला चिंगे पोस्टार एबेंगो धर चिंगे एम नादी चे APHLC ने एम नादी सुलिखान थाइदो 1 2 3 4 5 हेबे फास्टा एम तोरा एकदम मास भी चलो लबे करा कोनो पइदेलो नलिया बेलबो चलो जे चलो खातां तो आर्टिकल 244 बेकेडे पंसा पाचुन वेग जी माने हेबे करे चलो लबो पाचुन वेग जी होना दो चलो लबो आर्टिकल 244 ए होना दो राज्य हमा राज्य लाबो लबो हो लबो बे रायजन मानगान गारि चे तिवारो बो मान्या हिया काबो चे बो रायजो लो होबो बेबो तो हेमप्रेक आ फारमान आर पु पेन चे ओ वेगजी ना जुदी बे हेमप्रेक मान्या का चे रायजो इसा का दे ए चिंगे कटार सार जुदी बो एमपी अंग्रा बे एमपी को रिजाइनस मान बेन कारफ्यू हंडो रिजाइनस हंडो ते 3 नंबर लेके दा 6 शिड्यूल आजा कong pangtang wek ji handa 6 sidul do thaida thawan jainya 6 sidul lo manga 1951 et bene agolo manga be 6 sidul khong bidan go manga hongai bo eta 5 bochor ma nongdo jai katar sar phi matin sogol rada bo songane jingbo sialo sianga be ta nungane kunung jingsiga je ebe khidab go do 75 mane 70 bochor lukhidondom थागाय बो लुखिदन मेबे खरंग रगो बेगाने कुनु एबे 6 शिड्यूल संविधान मते चा लिखा नंग बे मते होंगा नांगो माथिन एबे 3 नंबर लिखिद ते आरब इंगलं आरात दुआन आफान राय वेगजी हंड आरो बारचा इंगलं आरात दुआन आफान राय वेगजी हंड बेसे इंगलं आरात दुआन आफान राय वेगजी हंड चासी थावा चिंगे माखाने पिसा ट्राइबल रोगोद एके ठुंगे थाना नांगो on matin isu songane ngdo le karbi anglong pen dima hasau paching thur wegji hando chie karbi anglong dima so chasi thawa tribal rogo chilangon develop rina oinaino bibinno dhorone riubo bisinate chingelo mathi chielo pare ar kone pahire pharapi ali duro disturb rina re akabo judi ching yai katar sar ko chini hala rang bese rar rokoro lokoi aro nabuthong chasi ang pasedo bu kisah gini hanya bohongarau to bigo nabuthong monfleng lawan mana ang asrido bese chatu cha partina ligaibo cha cholgaibo ange asriwado sokolbo thunge chabe thabo chui din na sataido to sokolbo kurifane forbo thaido bese sokol ratgoba angkhundong nabuthong sokolbo kisine subi भूत osmatin ye kathar sargo चिनियोस आरो चिंगे माथि पारिगो राखेना आरो चे सासाजो खेबलाङा हाजार हाजार बछराबो कुमुनथाय थां थाव केट काठार सारके सपोर्ट करू किहर आखार अपनी जय काठारक सपोर्ट কৰিছে जय काठार सार এতিয়া জনকন হি নক হেৰি নহক মানে জয় কাঠাৰ সাৰে আমাক মানে আগুৱাই লৈ যাব আমিও আগুৱাই লৈ যাম আৰু সাৰটো জনকই নহক আমাক সহায় কৰিবই যিমানে যি নহক আজি জয় কাঠাৰ সাৰে আমাক আমাৰ ওচৰত আহিছে আমিও তেখেতৰ ওচৰত যাম আৰু গৈ থাকিম আৰু জনকই নহক মানে আমাৰ জয় কাঠাৰ সাৰা জিকাই দিব লাগে আমি জিকাই দিম বুলি প্লাই আমাৰো আশা আছে আমাৰ সকলো ৰাইজ তিৱা কাৰ্বি আৰু মিৰি মিচিং ৰাভা সকলোৱে আছে আমাৰ লগত আমি সকলোৱে সহযোগ কৰি মানে জয় কাঠাৰ সাৰক জিকাই দিবলৈ মানে আমি চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ रात सकल रादालां आइथे जिबरा सेवास दं जे तिवा चादे रय रकम द सकल नुइफिद निफिद आरो साइ साइ सुसु तिवा रात आरो चाट सकल साइ साइ सुसु ल कमाइ बलिद मात पसि आगां द सकल टेस्टिया ट्राइडिया सकल जे तिवा कालचार रो कमाइ द बा कि
bisa musuh abo kumail do jiwa mat kumail do chat kumail do dengan jiwa chat ya hoyo cing jai kathar sar cing musi dibanyak barina rat ko raba musi cing jai kathar sar pido cing খুব মন ক্রোয়ারে ল যে কথা সারগ মানে আকবারে সং হন মাদিম চিং সকল টিওয়ার র আকবারে না নাঙো আর আকবারে থানা নাঙো আর যে কথা সার বহুত কুমুল লিভিং আর খিরা লিভিং হিয়া যে কথা সার মানে বহুত আবো শিক্ষিত লিভিং শিক্ষিত হং মানে বহুত ছিল লাইসি কি মাদিম আর retired honga ar be minum ISA retirement abo retired hongdo mara be da retired hongan loge lo je ebe makane bisa ne pakore abo party hongdo on madim ching APHLC party hong madim sia sai chingbo abo chinga thung lage sto aro thung lagi anu punung cing je jiwa cat aro karbi miri missing karbi garo khasi bimun kuki rengma ro sogor ci di masa robo cing logo sai thung khai do cing thung khaw ni kunung tau cinge jai kathar sar bo sai cinga kumun man do aro kumun man matim cing bo bego pipurgo cing tingo sane bohong do pegan kunung tau cinge jai kathar sar go ching nias kai do kheblanga ching abo thai manong thuli manong hon madim chingbo sai akbar lina nango rasro tiwa sakurla sakopat nai ontong ba karbi sakurla sa patai lo ontong ba missing niri tasilo hongdong che tiwa chat aro karbi chat jikunu mana che tiwa mere missing pimun chingel go chapna na nai do aita pegen kun chinge क्या वो जे कथार सार दो जे किसी सुबह उचे ताई अब किसी सुबह चिंगा भूडोस अब चिंगे जे कथार सार किसी सुबह भूडोस मादिम आं बहुत आंगे दं अब रो ताव सकल लो नुइदो जे कथार सार को पनसने चिंगे आमरी बोरामरे उफिजोगा फि मादिम चिया बहुत आलोचना करेसका आरो मीटिंगो पासेसका चिं फनाय दं नुइदं एगाने नाबुर बिबुर सकल्लो tiwarau mikiro ngong soplo che thungnai madem che je kathar sargo chini sohon madem ayat hai pora angam gedom